wathi uKhanelio iqale ekuqaleni mhlawumbe ubengayizwanga hayi iqale ekuqaleni khona abangene inkuzi iqale ekuqaleni ukuze bazi ukuthi besithini njalo lapha ngibiziwe incwadi yezenzo 10 verse 29 noma imisebenzi 10:29 amen ngeza ngingalibalanga ngiyabuza ngingibizeleni na sesubuzile umbuzo sesiphendulile obehlala phansi amen kubeka na ithini emveni kokube sesiphendulile wathi uKhanelio seyizinsuku ezine ilokhu ngangizila ukudla kwaze kwaba ileli hora ngelesishaka lolunye ngakhuleka endlini yami wema umuntu phambi kwami embethe ingubo ekhazimulayo wathi uKhanelio uzwakela ukukhuleka kwakho umusa wakho ukhunjulwe phambi kukaThixo yiloko esikushoyo njengamanje ithi le ncwadi yeBhayibheli ngithele iBhayibheli akuholela kahle ekasho izinto nayo iBhayibheli silithenga ezitolo la kuthenga wonke umuntu amen ithi incwadi yeBhayibheli indoda okuthi ukhona yahlala insuku ezini ithandaza ingakudli ukudla ikuzile ihlupheke inohluphe inosizi lo kade lithulwa la ekhaya lo kade lithula usizi la ekhaya kodwa ngehora leshiyagalolunye ekuseni lesingenwe ngalo la ekhaya senze umthandazo abantu baye bathi into zakwashela cha into ikhona lapha eBhayibhelini into kaNkulunkulu ukuthi ngehora na amadoda ekhuphuke lethempele nadlula umuntu wayehleli lapha ethi mina kho umuntu ongangithatha ngikhonza echibini bathi hayi ikho into esikakunikeza yona sukumthatha ukukula kuhambe beyothandaza ngehora leshiyagalolunye amen nathi la ekhaya sikushoyo ithi le kwangena abantu ababembethe ingubo ekhazimlayo Shembe wafika nayo le ngubo ekhazimlayo cha ngoba abantu ithi into mayifika ifika nomuntu ofana nawo njengoba nakwaJuda siyakuzwa kulwamlando wathi uMoses mebadonsa ethi asiphumele eGibhithe bahamba bathi mase bengale bamjikela bathi besidle eGibhithe thina besisutha lesikhiphe khona bakhumbula usizi abaya noNkulunkulu kodwa uMoses uthi uNkulunkulu uthi asiyele bafuna usizi babuyele emuva uthe uMoses asengasekho baze bazikhandela ithole legolide uthe uMoses asengasekho emhlabeni sekuuJesu sebethi hayi wena sikwazi sazi uMoses namhlanje khona uShembe ezweni lakithi abantu bathi abamazi bazi uJesu mongambuza ngithi wakwambona asikho la kodwa sizama ukukhuluma indaba kaNkulunkulu amen ukuthi ufikile uShembe ithi incwadi yeBhayibheli ithi ngiyakufika phakathi kwabafowenu ngibe njengomfowenu ngiyokhipha umprofeti phakathi kwabafowenu okhuluma umoya kuluzwe oyobeka ngiyobeka amazwi ami lo mprofeti okhuluma okukhulu okuzwe yimina niyokuzwa kodwa oyokhuluma okungeve kusuka kumina uyofa lo mprofeti amen bantwana baNkulunkulu kuthwa inkunzi sematholeni amen kodwa ngesinye sesikhathi amakhwanga alihlabi inkonyane malithi liyazama liyakhombisa ukuthi seliyafoma liyenkunzini lihlatshwa amakhwanga alihlaba ligijimise utholakala manje liyaphazamiseka alenzi kahle amen ngiyabongela insizwe enkulu vele isikhathi isifundo ngithandaze la ngiyasho njengenhliziyo size kumaNazaretha ngokomthetho phela masela sizemndeni ngole ekhaya ngiyajabula ngoba nangu khona inkosi enkosisi asikwazi ukusuka size kumaNazaretha amazwi sizemndenini wala ekhaya amen ikhuluma ngendaba enkulu lensizwa ikhuluma ngokubika ubuNazaretha cha ngiyaxolisa nje ukuma uthe uba umshumayeli ngaqhubeka ngalo sengidlule ngoba sengibona ubaba umshumayeli wala endaweni ubaba umshumayeli unqobela bese ngithi aqhubeke wathi hayi qhubeke sengona ngiyethela ngezansi uNkulunkulu besezini amen engathi umuntu wafika lo mfana waqina waphapha bababili awubekho la ekhaya sifundisile inhlonipho amen sesixoxile nomshumayeli eduze kwami amen cha ngibantwana baNkulunkulu ukuthi uzikhuluma ngendaba
kuyenzeka ngelinye ilanga uma ukhetha ukuba yiNazaretha ngebhadi lakho eliyinhlanhla kuwena kodwa uthotha uba ibhadi emndenini ngoba kwesinye isikhathi uthi uNkulunkulu umekuthetha umndeni ungaboni ukhethwe uNkulunkulu kuthiwe nangokuselandela umuntu yabona into engikhuluma ngoba ngiyayazi mina ngiyazi ekhaya kithi mina kuphela yiNazaretha mina ngathatha umama ngathi asikhuphuke ngathi akakayobona uhambo lweKhenani wathi ebuya lapha esontweni lakhe bavele bamgcoka bamenza umshumayeli welakhe bapha bamgcoka bamenza umshumayeli amen umshumayeli manje esontweni lakhe kule nyanga edlule kade sinayo lapha engqabumuka amacala la ukhulunywa ngawo la amanye amacala akakwazi umuntu omama ukuthamela abantu ngoba abantu incwadi yabaseKorinte isho njalo kodwa khona incwadi yabaseKorinte ikhona yabaseKorinte akulona usuku lokufunda yona namhlanje usuku lokufunda incwadi kaNehemiya 8 verse 14 omunye angizele nembhalo 29 incwadi zokufundwa namhlanje amen omunye angifundele incwadi kaLevi 23 verse 4 amen incwadi zokufunda lezi incwadi ngizifundiswa yini lensizwa ithi yenza njani ithe ibika uNazaretha la ngamakhona ngoba kuyebe kuhle ukuthi isikhathi impilo ikhulume phakathi komndeni ukuthi njengoba namhlanje lensizwa ithathe imbuzi ngiyacabanga ukuthi ngaphambi kokuthi ihlabe lo mbuzi ikhulumile nomndeni amen ngiyacabanga njengoba isho ukuthi ngake baxoxa ngiyacabanga ukuthi sengiyoba yiNazaretha alingachithi igazi mahhala njengoba mina sengikhetha ube sengisithathile isifungo ngathi ngiyiNazaretha sengithatha isifungo sokuthi noma ungahlaba zo45 inkomo makuyisabatha ngokungibona ngoba isabatha libhaliwe Exodus 35 uMose wabutha yonke inhlangano yakwa-Israyeli lamazwi uNkulunkulu awashilo ngosetshenziswa izinsuku eziyisithupha kepha ngosuku lwesikhombisa kuyakuba kini usuku olungcwele lube yisabatha lokuphumula kuJehova amen lokuphumula kuJehova ayikushela ningawubasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha uthi afika abantu bathi uShembe wathi abantu bangayibasi umlilo bathi kwasho uShembe cha nayi into lapha eBhayibhelini amen hayi uShembe uthi abantu ugodolisa hawu yona into esichazayo ukuthi namhlanje uzungathi ukudelela wena lo mfana othi mengathi ngesabathe uthi uyampiza uhlabile noma usu18 athi hayi ngeke ngiphumelele noma ngabe ushonile uyoncwadwa athi ngeke ngiye kuyisabatha isifungo asithathele uNkulunkulu ungabi yikhwanga elizohlaba inkunzi ngoba uNkulunkulu ukhethene ukuthi la ekhaya uthethwe lamaqanda ongethethwa nje bebekhona abantu abengathethwa lamaqanda kodwa nangu sefikile wafika ngomhlophe kuvuka lamaqala ayathethwa namhlanje kodwa umuntu uzothi meqala ithethe njengoba ethethe lo mbhembele icala ambisa athi sizotshelwa ingane bohlaleleni iminyaka emingaka lelicala likhona ungalifithi cha ingoba uNkulunkulu umkhethi akakhethwanga umuntu amen ukhethwe umndeni ongasekho noNkulunkulu umuntu isayena usugcoba lo mndeni ongasekho othi ngaphandle ukuthi vele uyidungamuzi ngaphandle ukuthi vele uyidungamuzi amen kodwa mawulwisa usulwisa lo mndeni olele emhlabeni ngoba uma ekhetha uShembe akakhethwa akazikhetheli akekho umuntu ngiyacabanga akekho umuntu ngoba le ndlela esihamba inzima inamezi yahlala ngiyekubezwa abantu bethi izima le ndlela labevu yahlala bagqoka izicathulo befuthi thina sizazi kahle ameva namabhodlela esitaba seKhenani amen ngizama ukuchaza abantwana bankulu ukuthi osukwini lo lenkonzo akekho umuntu ngiyacabanga mhlawumbe abantu bayiqala ngempela ukuthi akekho umuntu okeze ukuphamela inkonzo ekuthatha imbuthi obikwe ekhaya ethendele inkonzo kaNkulunkulu iyabikwa ekhaya ukuthi namhlanje la ekhaya sesizokwenza isifungo sesabatha amen umuntu la ekhaya mangaba kuya ngokuthi ke ngoba isahleli ngaphansi komzali umzali ube ngayona iNazaretha ulungile mebethanda ukungcotshwa ngebhokisi ubelungi kodwa yona bengafanele ngcotshwe ngebhokisi ofunda uJohn 19 verse 40 lapho bengithaza ufunda lezi ncwadi ngizama ukuchaza njalo ukuthi lensizwa njengoba ingene la
ikuphi esekufanele ikwenze ikuphi ekumele ingakwenzi umndeni ufuna ungayilwisi amen ngoba ngesikhathi uma umndeni uyeseka yilesikhathi uthetha namaqala nawo kuzosinda emakubo labehlezi khona bazosinda bazophepha amen amen ngakho base besithatha isidumbu sikaJesu basisonga ngezindwangu uJoseph wase-Arimathea kwathi makuzongena isabatha wasehambe yakuPilate yocela isidumbu sikaJesu ukuthi ngicela ukuyosingcwaba kwakuzongena isabatha wasethula kwakuLwesihlanu wasecela ukuyosingcwaba wasesonga ngani wasisonga ngezindwangu zelineni kanye namakha njengesiko labaJuda hawu amen inkosi inkosi wangcwatha uJesu kanjani njengosiko lwabathu olwala usiko lithini uthi ufaka ebhokisini hayi bantwana baNkulunkulu njengoba isichazile lensizi iphume ngithandile ngoba iphume kahle deleke iqabanye abantu basiye sithi siyabona acashene esikhotheni kufuna siqale sifunene naqala esikhotheni iqala uyabo ufuna siqale sikhiphene esikhotheni ngithandile ngoba yena uphume deleke ngamzukwana uNkulunkulu mayesasibekile makwenze isifika la uyothi meqala umuntu ethi hayi ke sithi wawukhona yini ngosuku oluthize yathini le yansizwa uthi asithini mangabe uthi wena hayi ke siyayigoqa iMnazaretha siyayicola kodwa uze wazi ukuthi yelakho lelicala amen ngoba ngelinye ilanga abanye benze njalo lapha eShepstone bamthatha bathi ngoba ubhuqile siyamngcwaba simfaka ebhokisini wadlula inyanga yodwa ngathi ngizehlela estopini ngibuya nje emsebenzini ekuseni wangibeka umsebenzi ebusuku njengekhaya nje ngithi mangifika la estopini ngisho ukhuluma nomntu mama lengane athi lo mama hayi webaba ukhuluma nalokho ngane ingane ngikhuluma into engayizwa kahle ngithi uthini wena ngane athi hey webaba ngicela ngikusize sinenkinga lapha ekhaya umalume uyasishaya lapha ngithi umalume untshayelana phela umtshelela kalithana uthi hayi amsayikho emhlabeni samngcwaba manje untshayelana uthi asimkhiphe ebhokisini sasimfakela nebhokisini ngithi nina nimfakela nebhokisini uthi hayi phela thina sazi ukuthi ngithi hayi phela mkhipheni uthi hayi baba sicela ngithi mina ngeke ngiyikhulume nawe lento uphi umuntu omdala kini uthi hayi uma ukhona emsebenzini ngaya kuyena ntamba mangikhulu mengifika bamngcwabile uNyazi bamngcwabile bomfa ibhokisi ngithi mina bathi nangu yasihlupha manje ebusuku asilali uyasishaya ngithi mkhipheni phela bhawani ngicabanga ukuthi nama siya lapha kula manje siseke siphethwe isizungu sibhorekile bathi manje kusenza njani ngithi cha lalelani ngiyabona manje into enzayenza nizothatha u5 nugibeze ngo200 nemali niye ePheni niyomnikele kumkhiphe ebhokisini yeah ukibelisa u5 uthwale la ngokwemali u300 uyePheni uyocela phambi kwaShembe uthi ngicela umkhiphe ebhokisini bagibela ngempela ngabopheleze ngobehleni babengakwazi ngabathatha sobangena ePheni bafika bakhipha u5 bamnikele kwadlula emasota amabili amathathu ngihlangana la athi hey webaba uhombe lapha hey ufikile lo muntu wathi uyabonga iyona into esoyikhwesa ikhulumayo leyo yeah bagibelise u5 ngo300 bayephini futhi ngoba sasibathathu kwabu900 ngento nje eyingagwemeka amen isizokuchaza lonto ukuthi njengoba lensizwe ikhetha uNazaretha ikhetha inkolo endala enkulu kwakwendala nazo inkolo eyafika kuManowa ngesikhathi etshelwe ekhulu kwathiwa utshela unkosikazi yakho ukuthi angabisayiphuzi wayini notshwala obukhali ngoba esiswini sakhe uthwele ingane yoba ngumNazaretha abantu bahlala bejo nje bethi uDelilah wagila uSamson kodwa namhlanje abasayazi lenkolo kanti uSamson angithe ekuzalweni kwakhe wayengumNazaretha ile nkolo ke efike yakhandwa uShembe la uNkulunkulu afika wamhlisela yona ziwathi izokhanda uNazaretha buphile phakathi kwabantu amen ngoba abantu bazosinda ngabo uNazaretha amen uJehova wakhuluma kuMose wathi yebo isho kubantwana bakwaIsrayeli nxa owesilisa noma owesifazane ethatha isifungo sokuba uMnazaretha akazehlukanisele kuJehova uyakuzahlukanisa newayini nophuzo olukhali iNazaretha isidakwa nje ungikholelwa mabu khona wadakwa iNazaretha alidakwa nje ngoba usukhetha isifungo usuthi uyinkonzo ukaNkulunkulu iNazaretha nje mangabe likhona ngakini olaziyo elidakwayo akulona iNazaretha uqashe ngokugqoka ingubo emhlophe wazi namhlanje mangabe ukulibone nje libuyazelayo akulona iNazaretha
zonke izinsuku zesithembiso sakhe sokuba nayo uNazaretha mthatha niyibona ivusa izinkamba nize naso sesixebukile thina sisekho lapha asisasondele thi nayibona nje isiqala ivuso uba no uthi lapho uyakaze lapho asisangeni lithi nase iyakaze ithi nini nokwazi ukuthi cha isidlala ngalaba bantu osaba zonke izinsuku zesithembiso sakhe sobuNazaretha kungasondeli impuce ekhanda lakhe ingane ibhundi ikhanda kukhona umkhuba okhona kwezinye indawo uthi makushoni umuntu ekhaya uthi abantu bonke abafaka isikele umuntu meyeNazaretha akayifaka isikele akusho ukuthi nani iBhayibheli lona libhaliwe incwadi imbhalo le kwelinye iBhayibheli kuthiwa uNumeri 6 verse 5 angithi njalo xa isuka ngenzela ukuthi bayazi bangathi wafunda singayazi cha uNumeri kwelakho 6 verse 5 noma kuleliya imbhalo noma kwelinye nawo mhlawumbe nalesho lethi imbhalo 6 verse 5 lithi awuthinti ipuco ekhanda lakho wozana uyakuba ngcwele zize ziphelele izinsuku azihlukanisele ngazo kuJehova amen bamnkosi amen njengoba nina lensizwa nje isimi kanje isingcwele phambi kaNkulunkulu amen namhlanje ingcwele ihamba ngomngcwele namhlanje lensizwa njoba kuthiwa inkunzi sematholeni nje kube kufuneka obaba bale ekhaya nazi ukuthi nibe nethemba ukuthi manihamba emhlabeni osala indoda esimweni namhlanje niyabona nje namhlanje ukuthi ontanga yakhe bishe nabanye bayayitshukutsha leminyaka abanye badla ihunga bahlala emadolobheni bahleli bezinwaya imizini kunanazi ukuthi mani nibe nethemba kodwa ningalwisi ukuthi niyigcokutha besizozwa ngengane ngoba ithi inhlonipho fanele ithengane yehle kanje ayi-one way ukuthi ihlonipho omdala nomdala makahlonipho omncane amen ngoba kunento esingididele yazi abantu ekhaya makuye kuthiwa bakuthiwa nje ekhaya ngangibe yisangoma abave bengihlonipha ngoba babe ngithi bathi abantu abadala kodwa manje ngoba ngiyiniNazaretha ngithi abantu abadala bathiwa nangoke ngale nto kaShembe kodwa bangangiphendula ngokuyisangoma bangibona mangithi yetheni bazathunga bathi ngempela bashiya abantu abadala noma sengibaqambela amanga kodwa ngoba ngithimlile nje bazothi usethi laboke yabo kodwa namhlanje ngoba ngimbathi ingubo kaNkulunkulu kaShembe ukuthi ngizobathi ngithi uNkulunkulu akayifuni lento ufuna mina ekhaya nake ngalala mina ekhaya kuhlatshwe ekhaya ngizabule lento yokuthi khona incwadi yeBhayibheli uMateyu 10:37 uMateyu hayi ngifunde ngizocela mangalo Mateyu 10:37 ngizokuthatha phakathi kokuthi ulifuna uvele isikhathi yakho ekhaya ngelinye ilanga babe nawo lo mkhuba ngoba bakhona abantu abadala khona ukuthi bathi mabe nezinto zabo abangayo bese bafuna ukufaka nathi sizingane umntwana emdala uyiqale lapha 34 uMateyu 10:34 yeah ningazidli nithi ngize kuthuma ukuthula emhlabeni uNkulunkulu awazanga nakuthuluze lento yakhe kaNkulunkulu kuphela angizanga ukuthuma ukuthula ngize ukuthuma inkembe uNkulunkulu uza nenkembe elwa noSathane ukuthi uSathane meyikhona fika mjabule mqedwa mbhekiseli ngize ukwahlukanisa umuntu noyise yabona mokwangeNazaretha abana ngishona nobaba wakho ndodakazi nonini ukabani ndodakazi nonina kuba ukuthi usulandela umuntu malokazana noninazana izitha zomuntu zoba abendlu yakhe umukwe wabiyiNazaretha izitha zomkuba ngoba kuthi abantu baseyazitshela akasayihambi imicimbi yethu masiyenzile ukuthi yisabathi akasezi uyazitshela bamzona bathi soke sibone ukuthi yena uyoba nobani othanda uyise nonina kakhulu kunami ithi indaba kaNkulunkulu kwela ingichaza khona oke wathanda kakhulu uyise nonina ukudlula uNkulunkulu
angifanele akamfanele uNkulunkulu othanda indodana nendodakazi kakhulu kunami nozothanda indodana yakhe nendodakazi yakhe ithi memhlula indodana yakhe ukuthi igqoka amabhuluku indodakazi ekhaya nendodana ijitsha abafana amantombazane bafika ekhaya athi hayi mntanami kulungile ayisali akamfanele uNkulunkulu lo muntu ongathabathi isiphambano sakhe angilandele angifanele amen baba inkosi ibusise uthi uNkulunkulu ongasithathi isiphambano omlandela akamfanele mina kithi nje mina umuntu owathanda uNazaretha ngiqala indaba ngithatha phakathi ubaba omncane olama ubaba wathi uma esidlula emhlabeni wathi inyanga ezintathu edlule emhlabeni wasefika kumina wathi ndodana kaNkulunkulu kwakuyindoda yayingikhonzile wathi uyayibona yini indawo engihleli kuyona wayehlele esihlabeni esasivutha umlilo ngathi ngiyayibona wathi kodwa uma ungalandela le ndoda ngingasuka la ngihleli khona ngithi ukhuluma ngayiphi indoda ngoba ngangibona indoda nje la kwasekuqatha umuntu ogqoke ijazi lemnyama nesigqoko esimnyama ngoba sengiyiNazaretha sengiyakhumbula ngathi mase ngibona amafoto kwakuyinkosi inyanga yezulu wathi uma ungalandela lo muntu lo ngiyosuka kulesi sihlalo esivutha kanje nangempela ngithema ngiyikhetha inkosi ngiba yiNazaretha ngithema ngifike ekhaya ngichaza lo ukuthi ubaba omncane uthe angiyoba yiNazaretha bathi abazali bami ubengasho kwazali kwezakhe ingane uthe behambe emhlabeni singakhulumisani kahle ke uzokhetha wena ngakuthini uthe hamba emhlabeni singazwani uzokhe hey bantu abadala ke ngimtshele into eningayazi ngale ezulwini ayikho lento ukuthi uthi wena ngine kwami nginebani nginekabani bani uzangixosha umfweni uthi uyafika ngale bakubuzo ehle ukuthi okabali wamuzo wawuxosha usibani bani buku bangilwise ekhaya bengilwisela ukuthi akhoshembele ekhaya akunasabatha ndawo la ngake ngalande eThekwini ngiyihlalele kwathiwa hey wozala kunedile esisaleza kwathiwa sisaleza ngathi mina ngeke ngoba ngizolenza ngesabatha ngeke ngilungu ngoba mina ngesabatha kufanele ngiyodumisa uNkulunkulu kwathiwa hayi okungcono umntana ngcono uyophuma khona la ekhaya uye khona eyafika inhliziyo yokuba yiqhawe ngathi ubani laba bangazi impela namhlanje bazangibona ngesabatha ngiyophuma ngifaka ibheshu khona phambi beqala bebasizikhundza bethi bebheke esabathini ngahamba ngafika ekhaya ngathi mangifika ngafike ngahlambulukela isabatha nje kahle hey ngithe sengihlambulukile sengiyihlalele nje lapha ya endini yami nje ngejongo uwafika uba wendoda ekhaya mina akaze ngihlabe imbuzi akaze ngihlabe khona uwafika uba wendoda wozala baba uyikwazi ngifuna uyohlaba lezi imbuzi ezingane yini ulwana lento ukuthi umfowabo wathi angibe yiNazaretha ngisho ukuthi nami ningayilwisa indaba yale ndoda amen njengoba isingenela nje ikhethwe imndeni engasekho njengoba nami ngakhethwa bonke ayayingasekho indaba ukuthi abazwani nobaba ngoba ungalezulwini amen hey ngabuke ngamziba wahamba waphinde wabuya wathi endodana ngithe hey ngiyahlaba ngale ayi wafika uNkulunkulu ngathi baba uyabona nje mina nje basengigezile nje ngahlambuluka ngathi ngihlambulukela ukuthi ngiyodumisa uNkulunkulu kusasa yisabatha akusafanele ngiwukhipha umphefumulo kodwa ngoba wena uthi ngiyowukhipha ngizayowukhipha kodwa nize nazi lento eniyenzayo ayisekho wavele wangishiya bahamba ozihlabela bodwa imbuzi lavuka ngakusasa ilavele yayishaya kakhulu imvula izinto engaphumi umuntu kuyisabatha ngayivalele endlini yami yonke Shamba ama ngiphuma ngidokhe ngiyobabheka ngale uzubona umuntu uma wayeyelwe nesilwane eTV ngoba khona abantu abanezilwane eTV ngoba babele ngiyafika hawo naba abantu emsamo bakhokho babaphethe ibuzi bekwanani ukuthi zonke lebuzi ihlatshwe namhlanje kusho ukuthi liyabekuliwa nami amen kodwa ngiyajabula namhlanje ngoba uNkulunkulu wabenza ngelinye ilanga baphenyele bawubona umsaka kaNkulunkulu amen babuya bathi hayi ndodana hey sasingayiboni amen uNkulunkulu abusisa amazwe nezulu ningithathelela mhlawumbe ngikhuluma kwathi ukulumela hayi bengaqondile ukuphoqa umuntu ngizama ukuveza indaba kaNkulunkulu ngizothathela ubaba bala ekhaya abashumayeli bakhona baqhubeke nomsebenzi kaNkulunkulu amen